Mwako baby Adom TV Badwam dwumadi eso wa fei na wo de afide na to ha na ye chia wo ye mwako aba dwumadi no ya hyase by 5:30 de na nwom ne namu a na fei apostle ni ta ekotego abadi nkransansam no abro wie pa news beba na ye wie ni age ahome be 2 minutes bi na fei asa babiem e de bon krata no ne online de aba no aka ho mini ora Benjamin Asante da kon a munyina amfre no manhene kwabna Asante kane tete no na oye DJ tine fe ni DJ Hitman baby atwemu na ochra de no na oye PE teacher oboa nkra no pa na wiase abrabo unyina ede ya nti wayese ye pen ene me nka de no amka na ya bebu ho ba kese be me na no pe mu achen Osmosis na pe mu na me je makai machi o de mi so makai ne ma bibi makai ne ma bibi o wayese no pe mboa makai na you know tefra hwe ase who are just your base o mutu obeda ya you know bia de no video abakose mu tata osa ma yesa open ma yesa open ko fiam pedo na otimi keka wata de si funtu mfu na mfu denche mfu na mfu mu nyina omo fie baako eso mu didi ana omo pre yen ko jame na osa ne ho ma yesa open ko fiam pedo na otimi keka wata de si tu kaseti ayi mu bi na me chia wanyi so me ba compa if you can see me oh what na public house ko fi ambadu nyame na ma yes e wo pen ma menji so a won ye diet back da wa ono so asia pine mu you know oba no ka ono fia sa no ma sa na me tie first no so de ono wo twani tie na o sheje santoa asia pine mu ye yi ni su na free ni yem no aba why say no pen ma yes or no pen na dey we dey TV so aka me yi na no yeah oh so siri of people anya TV so a ka mo je say ja me yi na no ba ti comfort no frame me be ka bibia ma me chi obia ade asa achibiem ena e benada etu de bomodia tubigu na fa bi yeserie nya sa de aka se wudi wi ase ne o ma na chi dia I tell you on a sorry you know bills e twa ho ahia kwara nya adwuma ketwa but to obo ase one at a time untimi mfa bills nyina ntua mobo to obo ase ti da na ya the simple as kafo kra odidi kafo odidi na wofo ni bi nso no a money teacher for ne kuna ya mpa ese motimi ko kire na akoda o kg pa to book 1004 yeah chow akoda o kg o book 1400 hey book no susu a school ho nko an ye to no un to no ba bia bon se ma teacher for no mo ya de papa for you na wo for na am go pie ba bi school bi na wo for na no I say e posi ya kasa so mo kasa sa hey akom na aba no wo ye mistake so na wo ba chire mu no mo ye si enyo mo be keka chire wo no dia sere mo amuso mo hwani ye enen kwada ni books no ama wo fo bebre anope omuso ya no mbuafu if something can be done about it because if you are no crap as a kg 1400 books in the door so na bo na na edem what do you say books in the door so na bo o fo ba ko ne na akwada ba ko ne papa e baba e di we wonu wo FM ni ono no e be report wa kire me kaji bo mama family dey mfa kire akwada be dey ba eti man ba ku je mu no say wa ha bia no ubetua untua fa oba no efiri ana fa oh yes de bu fuse mu oh yeah eti me so to bo ase why ma ba no da kire hia what ya ma do man da kire no ense bibira mu bidudo no akeka no metemo ase but to be good na ma obano dachi no ehia why obaninti gradishia de dom no obi antimi nyi ne board de but a investment pa dachi obenya so mfaso dachi to wonu aya akokra ya abwa no sa akra na wo hwe no no wo nwuma hwemu no wo na so wo serve nti ya manwene ne ho de dachi ne board de na so be ne dai nti no de meka de ato so ane se e de ya nkra no mkoso o moma kwan bibia ye bia yemfa bi nsie yen save nkra na education no wonim se e de ya be 3 months later on be sa makwan
yama kwan bia nso yetua fees ni ade kura obi sika no kura obi unya bia kura obi de wo ye bia yi bi to ho nkra ne nti se be ya bill ne ba emmo pusa like en show so nti at least wo kakra wo ho nti afei na ye na wo pile ni nyina train ade ba ko so afie no me hu yen so ne se osmosis muntie soft coach muntie me hu se nipa dodo na omodwuma ne ye baako eti se obi ansua ade bia nyame de dom bia commercialize it okay obi wo ho no ma o no eba se atwotworo pa na o ye ade pa commercialize it aduane no adan me kan one no aduane ma okun na ofo sa ade bia Sunday no obedi nipa be 15 commercialize it and also another source of income. Yeah, it's true. Iti me semo baba yi ni problem nyina ne say obetima tena the whole day and sometimes 2-3 days na obi akra e be unity just imagine ti me sraw oye baba no asa pe another job bi afa ho na wo hwe untimi mfa ho nto multimedia sika na ode be ma bosome nso nko anka se metwe debi de bia be bo abena sa iti me semo bibia onyame dia dom ye nim ye bia no commercialize it. Commercialize it because na na mukwa na mo wonfa so more wa obotre wa oye say bibia be commercialize it and then mad do na akwa no omode omo se mo Instagram say atade a na ode ba kwa to no na ma fo tosa online business no a te yiro ho why you know cameraman aja we can be no anya gig bia kutwa and then next for you lokum you know obo ha no onakra you know BBC na ni so but why you say we are comfortable baby out no abrabo na nya say e be ko ye nim na wi na ho ya aseti yin abam because hono na ohu de nti one kwabna na start one afia na start ya de na afia e ko eja no ba wonim ne ma hudo bi o ye bi apart from the wu huni so ye ne ma bi ba sectorial debate no so be ba so fia da akwan o mo ndrepe ma ye na nyame Adom say no amekan say apenkwa ho kwa achimota o ma be ho aye fine pa photo bi na primu se mo video bi amoyi mo se ntokwa agomu awes ne je bi kra to fo mo ma use mfidie ni ye na ko fasi kan nyina be gina ho according to ba ku bi o say Jack wo se de akura ye de bo how ja mo me ni nkomo ni mfi we say drip printing no people are ready to sacrifice their life. For what? If you have a kind want it, scapegoat. You drip wo na obri jack gigran na so na kono. Na drip na ye adwuma no. Na so call from. Wo na abusu ani da so. Na wo da for. Ba bia wo say I was shocked. Iti ada dear pa na wo. Empanimfo nso. Dear pa. Emema mu aye to wo mpunu nso. Dear pa na wo pa. Obi papa. Osore ema ne ma be chia no. Na utie wo manum kasa no ko kra na enye ensem fata because of the equabna politics because of election na be kwa ma NDC ni MPP machine be ye adwuma ama omamuni na obi an wato no se bibi ikoso kra na you think the best thing to do is okokofa je krese kan na ba ne bo ade abufu ha no well I don't get it se nani pa bufu no wonwini ni nua ho ti de kra no hwehwanim se bi anopa mu fa nchem any Jimmy because hwehwanim ni Jimmy a so oye okoji aman na the party am say budget na ye be budget so we no na o sinyina atutu na nimpo ani ye be budget so we na oni abo ye budget so we na na ba ko ka wo I don't get it. And I'm sure no. I'm saying how many times no. I'm saying how no we no. I'm for so saying. Gomwa one of the gomwa either west or east. West. You go su ka kwan wasem nyame adma fia da we. Ye ka kwan wasem MPP ni NDC. Accra Digital Center. Anopa no so. We ni nkomo ese se utie na jai. Se wo de wo si wo amanfo ka wa for ma beti. Wo na we chenchen ni. Well, the every man who can some hold on to Jordan over Kata, the who back who cry the day anima, Daily Graphic and Damas say, Monam, a Dr. Michael Chairman, so this are in same way a brain. I ask my who party. So, quality, when I am peppers are combination, 500,000 herbalists. 500,000 herbalists. Of quality, graphical, yeah, guy. Daily Graphic. 500 herbalists. There be no there. Also 500 herbalists. Unlicensed. Unlicensed. I was a 500. 500,000. Hey. You were 500,000. Hey. I feel like of course. Let me say ka ba ko pe.
500,000. If you are not some 1,000. Oh, no, they are not. No, when I say they move 500,000. And the license say. Ntimo amu fetch amote popo aban. Na mo so that I want. Na mo de mo am fa popo na ba no. Ye nyina ye nyini se popo aba no ye de ya e be ma o ye mrrr no a se da ye popo aba na ono o de nsu awo no o de mo nyina mo nkoso asemu one enim se guava ne hunu no mango hunu no nim tree no nyina onom no kakra one enim se prekese o she ne nsu na onom no kakra bo ni bedo na wa ya na o de bi asom wi na de o ye bi akoto no biba na o sa de asom na aye hwehwem na difference na make mint ni enum gu ye fum sa e de yare ahodo obre na obi a fa no hudi sa yare ahodo e ba nyina we mu bi o ye bompai say ya hu ni say no ma mu ni nyina tena ho ma 500,000 herbalists e ko online since that na ho man ya team enesi kanti a doctor fo bi nya waduma yi bi nyom enesi kanti daily guide ma fan trust na fi ye fancy me won say be my signal enche bia Mahama has no message na we na dia wo ho no hear me na ho no hear me uche ho no register ni nyina eni asem yan daily guide Mahama has no message Saglime housing 2 bidders shortlisted for project NDC demo don't misbehave papa we should o kan nimbreo asa oni udi agro don't misbehave on we pepe ntienne NDC ye kire omo ye kire nyina ne se 16 ratings ni nyina for kwan omo de ye exhibition exercise na fa so no omo su se ebi wo nti emia mako edunsia nyina yes omo so meko electoral commission offices omo akotra ho omo present police pay say oh de monko oh ade boni bia ni se mo so mo kire mo de na mo hwe se mo betutu manamo enye ho na akofa bo akoto abo electoral commission kam e wo de wo hwe resisa nye ho na akofa tie we ka bi ono nim de wo ye ne bia bi na wo de akosi ne busi tie e wo de wo hwe resisa if you edibesi ha okay enti emfansi ya da mo ase pa umre no wada je nsem we nyina ba adomonline.com so a wada roma ya de agu ho ye kwa agudie mu nsam no to so menstrual disorders no na wotwe mu nkomo no nti ya asa kan ye ho ye wie sports na no ebeba nti ho no yi menstrual disorders nti ni ya na mukasa ya na mepe efifi mu menstrual breast cancer wa se ye o man bi wa onu bra ani kwa so bu ni sa na mu be 2-3 months emma eba nso eba etimi babro 1 week network 2 weeks yeah o menses no enyina ye yesu de ndi biribi ada o ja ma mon kase bi ai no there be onu kwa do o kakra ma side no kwa me ni problem metimem thank you you too you know oni mu ma ase ati ase to ka ma na nya onwa bebre manko na etwa no ho hia enti e kono no wi agudie mu ahose pebeba mambo atma aye krado ne cafe bar no ebesu ye beba ho ne ne won adi enkomo bi so ho ase midi kan beba na fe pensem mu ato aso koso ama fidie ne na ha yeda se